11 Monday Assembly asok thani sai tokma bai kokti shala Ojindra Bazaro Tipra Party lamsongma panda songsa jaka biskani chongmari no naisomui no salbrum no Tipra mothani Greater Tipra leni awareness tai bodoni lamsongma panda angunyo tongo bana rom nai mani bo thaigya Bubagara Tanzani Korang Tishamawa Tini Kokti Shala Ojindra Bazaro lamsongma panda manjak laikya ADC Hapangni Chairman Mosang Jogodis Deborma MDC Bidu Deborma Anthony Deborma Jiten Deborma, Tony Deborma no khobui alaida adong rok manjak laikha. Lamsongma pandawo BJP, IPFT yakare neisi sini nukhungni charji sabuda Tipra mothani bana rom lai phaikya. Borono lamsogi yasakha ADC Hapangni Chairman Mosang Jogodis Deborma. Second May 2022, Monday Block, the promoter committee by Sansadak, Mo Purbo Dinamunanagar Village Committee Nukishingo, Ojindra Bazaro, 27 family, 81 voters, the promoter ni Chabano Temo Karak Kanyani Bagi, Ojindra Bazar Nukishinte, Tipra Hatani Jota Amtayo. Chini borong ni thani message ko hanani bagai borok tini ti promoto khaka hambai gedal phaja borok na ang chobani pakhle achi bai maya khod amti khino haste rugi sal bat kare jotto area ono tabo duruk kubanga bodolni CPM tung IPF tung BJP tung Congress tung chini thangani lamano tabo duruk ti prasoro wan chugi phai ti pralan separate Tipraland or Greater Tipraland Thara Tiprasa Muthangak Lia Abono Bujika Tiprasarab Boni Bogivang Tiprasarab no Jot Tipra Hasani Tiprasarab no Hang welcome Majonogo and Chobani Chiwai Maya Hambai. Harak Busa Bobo Party ni Mainly our IPFT CPM the BJP 27 family.